Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam dwumade no so yada rekese body ase so de agudie mu sembreye na wo sai tie health tips na wo twi mu ye kasafa ectopic pregnancy ho nti ene ne ya hyase o kina nyankopon yadom aka yen ho na yentie na yenhwe mo ye ho ban se be ya yenkoto sa o how no emu nti wo frɛ doctor 0244867068 obejo so ena ejuada da foforo kure ni ai rade asiesie ai ne da nyina show nyina me ankasa me a dedicate ya mama ho ai ena birthday ena mabaka yo me piesie birthday ntino rade ayade some years ago bi te sesa abire na me da ho pene wo trust rade awoya ba hwede ne na ayefefe ameni age so bia so be wo afa no ho afa no ba ate so be nyinsen bi na wo afa ho afa oba tu ko todwa animu a de rade asema me ba no se rade ama no enkwa ahodin nyansa nimdie ewom ti sa na mesre so de ama wo ma nyina rade nyom nyina tire na sa generation no enye kese pa yada say midiri afia amankwa tamakulu oba mebe onso aba no pay on fe oba natural C4C Homeopathic Hospital and ano pay oni eba bidin komo jowa pa emu akwa be na bibia aboko de aho fe na natural koso anesre sa ene ye hwede ene ye she liver no na ye she liver ni enda ye she liver aho enti potoka se mu ne be ka se inflammation of the liver. Inflammation of the liver. And no na eye adia and ye hwe ho asem. Enti yan hwese mo liver to no ho. Enti ye kan liver no liver na ye dia na kwan be na ye be fa so abo ho ban. Okay, liver lankasa no. Eno no na eye organ kese a eso ewo nipadua ni mu a ehwe ebo ye ho ban eno na eboa honama kwa wankaye na aka ewe ye nipadua ne mu nyina no eno na ehye ebo ne ho ban eno na ehye etumi eboa omu ema omu djuma ewe se omu ndi no omu tumi edi enti se liver na nkasa no ono no na waye ne ho se ono no ye oba atan a owo ye nipadua ne mu liver no ndjuma odi bebre ewe nipadua ne mu no edoso se yehwe liver ni se ya eno na osoni emoja so osoni emoja ne so a na wache ediama honama kwa wa omuhia emoja ni na nduane a yebedi edi akoye mu no eye liver ya na ono so ebesone so se yefunu no ye hu adwuma ewia na liver ne so age na ahodin nu a ewo mu a esefata se ewo se nko honama kwa wa ni mu ni bia no wache ediama omu enti ye sha liver no se liver ni honum ana se tomachi bi ba liver ni ho a enioma bebre na ebekọ agency ni pedua no efise enioma bebre wo honum a liver no eya se tomachi ba ho a entumi enye ti se dia first no oye no enti no na ehun behia se ye bebo ye liver ne ho ban na enioma a wo ye ebema ana se enioma ebeda nso ama wenhu se ebia wo liver no ehun atochima eni se ubenya join this sa so na wo ho no ma ubehu se wo so ete drastically se wo no nim dia wo ye wo didi all right wo ye de wo se wonye bia wo hwe wo hu yie ba ubehu se wo so tia na ete a wo nim bia ntia ama wo so ete na se bi se wo dwonso ana se wuja wo na ya ubehu se kala no eye shronko eda se wojunso ebe ye yellow wo nkasa nipa ne so wo ho no ma obehu se waye fita na che se wo liver no ehu ato chima eno no ana se ahohu enti entumi ndi juma ewo se endi yie no wo ho no so obehu se wo moja so ate wo ho a uti be pai wo weni so ebechin wo ankasa no obehu se wonya okay so obi be ka se me yare na asumi ntumi nda ana se bibisa se anopa ya sorry ya
ye ho dendenden ya ya beta na TV so e wo be hu se wo anopa wa sorry ne kra no na oti eye wo ya ana se wani su ebrewu wada sorry sesi a ne kra no na wontumi enye dia wo beye enti no na e wo se ye ntumi embo ye liver ho ban ye bo liver ne so ho ban ana se ye twe ye ho efri enuoma bi a ye ya ense emfata eno ne se ye begya se ye nom ensa anu odin efi se eno no ye foreign substance ekọ liver na ema liver na ho odin no etumi brase because we say ye hu se ade bi a ye bedi akoye mu bia ye funu no asoni so ewie no liver ne honom na ekọ na ensa anu odin ne soso no ekọ ka ni pedua na liver na na we say on breaking it down and say on chichemu na on fa de we say on fa ma ni pedua no bia no on fa ma no eya ade a ehia ewo ni pedua ni mu nti na chere say we say liver na on keep ewo ne ho and say on one san fancy nti imagine so ode nsa no ode esie na chere say wo ha no ontumi nya de a ewo so onye wo de aduane kra ba oni pedua ni mu a ontumi breaking it down na on fanko saa so na ye num bibi ti say caffeine na eno so enya nsunsanso bone ewo ye liver ne so painkillers ahodo bi kra no wonom a eno so konya nsunsanso bone ewo wo liver ne so ema liver no entumi enye ejuma esefata se ewo se onye enu ti na C4C Homeopathic Hospital yakwa kofa livoton ediaba se nombi na entumi emboa wo na en support liver no na entumi ma liver no entumi enye ejuma na enye kama ewo wo nipedua ni mu ebia na wo liver no wo nim se ebia tomachi ubi aba ho ebia de amebubu osu ni na wo hu signs ni bi ewo honom dada enti na ehu behia se wo benya liver ton ni bi ewo fie na wanom na wetumi ede abo wo nipedua no ehu ban ena sister fia ade a ba ko ewo liver ton no a eye ni jesem ene se obia etumi num bi okay opimfo ebetumi anum bi pani ebetumi anum bi akwala ebetumi anum bi enti se ebusuya edro enti eno ane se ebusuya mu ni na ubenya livoton esifie na mwetumi anum edi abo mu liver ho ban saa soso na opimfo ususu ubehia bi obi biara a oye nipa nko ade ubehia livoton ni bi na wetumi anum edi abo wo liver no eho ban enti se upe bia eno ane se odi weni ebetremu ewo C4C Homeopathic Hospital ye pharmacies ahodo a ewo Ghana hanom se enkran ha yewo Adenta SDA Junction saa susu na Kumase yewo Edwoso kwamu Fitemu Junction Fitemu Junction saa susu ena odi weni etremu ewo Takrade a yewo Fijai ye ben May Sports no saa susu ena uko Cape Coast yewo Agri Quantimpone so yewo Green Hill yene Addison Gardens ena ye nhwe animu ewo honom agona odobin susu yedi ejuma ewo honom ye ben odobin government hospital no enti se wodi weni etremu ewo yaso eye bia ubenya edro ni bi ato ana so se wo pe bia na se wo pe bia etu a ubetumi afreye ewo ya homatrofo ni so ye number no eye 050 0040 331 050 0040 331 and also 050 0040 328 050 40 050 0040 328 eti eno ena ye numbers ahodo a ye use se wo friend na say bia aye busy ye mfa a ubetumi eja ye WhatsApp message ye be attend ama o call no na dia wo hia bia no wonsa etumi aka enti no eno ane se ye nyina ye be no livoton na ye de abo ye ho ban pharmacies ahodo a ye wo Ghana hanom se nsuso no ubenya bi ewo honom eno ane se wo be frɛ na we bisa ye se ehemfa ana obetre ye baby awo na ya tre wo pharmacy a eben wa ubetumi enya bi ewo honom okay enti we no better na yehu aha no bi akofa liverton bi different nso especially say yama mo pharmacy e wo hospital ho no na bi e kwa ada pharmacy shops na
Okay, yeah, yeah, no, yeah, exclusively to C4C. It is a ufa Livoton logo na nkasa na se box na. Ube hu se ho no, ya tre C4C pharmacy. E wo ho enti me pa cho. E no personal ye branda e wa abonti. Enti me pa cho wo de wo to a anase bia wo pharmacy ana obi di bi ma wa. Me pa cho hwe ho no. Shekrata ne ho se obehu C4C e wo ho a wo C4C no e wo ho a na hwe se wo ye save se obetumi ano yeah that's it yeah that's it papa panti Mabel na yetene kano C4C Homeopathic Hospital onro Liverpool no kokope bia na wo frɛ wo mo a wo na wo ka wo nsema na yese won mo aboa wo na wo no mo so de bo liver no so ehu ban said waka ho asemo no na sister Sunday ayakra do ba na mom birthday me fa birthday yi emfam na fe yenko yenim happy birthday enkoma Dickness Grace Adom owo local women's movement secretary Dema Apostolic Church Ghana Nungwa Seaview district Victory Worship Sanctuary eho na Dickness Grace Adom ewo happy birthday Erade won shraw erade nyo kese na erade ma osumfra adomo enko adomo enti afi happy birthday so nkoma my beautiful friend Inti Mensa Antoinette we free Mr. Chumesi o Kumase na o wish Inti Mensa Antoinette happy birthday so erade shraw erade enyo kese sanso na happy birthday nkoma Anaya Blackwell happy birthday me ba kuma kra fa ne preacher no to aha oh wow Anaya Blackwell eradi shao eradi nyo kese eradi ma usumfra adumo enko adumo happy birthday enko emma na we so Anaya yana ehye pinky bi so happy birthday we free uncle Albert ho happy birthday enkoma erade enyo kese oma sunfra adumo enko adumo na fe made nyina professor Dr. Lorraine Sedem Tamaklu happy birthday medoba erade show erade enyo kese erade ma sunfra adumo enko adumo onu tire ye sidie ane mpawo num daate ade enyo kese fa won kwa na erade asese no Nini ne drum ho ye hunu wo mamma nyina happy birthday radi miye wa dwene munsi de wonti ase ekura no fa tire ho apena sa baba radi nkaiwo happy birthday Professor Dr. Lorraine Sedem Tamaklu we love you so much yenina ye ni jo ho pa nti eno ano no ne uncles ne aunties ne nyina munye no momo emfa mane maame ne emfa nkodi birthday ne smart ase ni ye mutimu ye Uncle Tony heba emehwe ne adma picture na akeke ye ne sefata ba di jehu sa muso amunye ne ese amoye sa ye munshira mo fa se no tu shira mu ne so sika mu tugune so sa ready shira Lauren no no kese me kokwesi aya crowd da bi sister Sunday bi oh ye guy aya crowd dia ho sepe no etwaso wi ana kwesi abade asemidi ka twaso na fe ne oho Edia bro, so my fidene na Adom TV. He said was we. Let us sit. Thank you.